Anyalaki din! I-live ko man kit di pa nagtrabaho tayo. Ha? Live nga ibagbagamot lakay? Wan bakit? Tapno isuman pa'y dagiti mainayo na followers ko iti Facebook. Adumat kit di ah. Hanggang no adda pa'y mainayon, di nagsaya atayin. Ay, kadwan ah. Ag-live ka nga rod tapno umado ti followers kan viewers mo. Mabit lang nga rod taala at distan. Rugi akong ti ag-live. Anya ka matilani? Nabayag ka dito yan. Ngam saan ka pailangan nga nakasursuro? Saan mo pailangan nga mo dagiter aramidem? Ay, sorry Manong. No daduma ngamin, agpaisuro ka. No adda maisurukan ka, denggam ana imbag. Ay, wala ni. Gusto ti bagbagat ti asawak kan ka. No adda nga min may surokan ka, denggam ana imbagwan. Sorry po. Sana kasta sorry laang. Denggam ana imbag kunak. Tapno ammom ti aramidem. Sana kasta puro palpak. Mangimbayag kay ti trabaho. Anya? Ay, palalo magtanda gijay nga agasawa. Apay nga taakas jay ti ugali da. Bay amlaeng, idi pa'y kasjayan ti ugali da. Naglaing da nga agdilaw. Kunamla no isuda ti kalaingan. Oo na yan. Amin mat apagtrabahuan. No agdadamo ka, kat adalampay nga umuna. Apay, isuda nga ta ididamo da asumrak iti kasta at trabaho. Kat nalaing dan adagos. Dayta nga rod, saan da panunutan a nagrugrugi damit idi akasken ka. Ay, kas jay dagayam. Kas la isuda ti kalaingan. Nagalas pa'y ti pamay anda mang isuro ti kakadwada. Nagsakit tinakam ko, iti inaramid day jay adino kanyak. Nakalive da pa iti Facebook, ado ti agboy-boya. Sakit ijay na nga imbaga, anabulanan akon iti kastoy at trabaho, ngam sa anak kan o makasursuro. Ay, una yun. Nalabos at talaga ti ugali da. Iso nga ado ti maas-asar kadakwada iti kasdi nga ugali da. Saan laeng nga ijay ayan ti department tayo, uray ijay management. Kasta ka di? Wala ni, ado ti akin kagura kadakwada, gapu iti ugali da. Ako namla no isuda ti kalaingan. Ngambay amlang, addan tulat ta. Aywan, saan nga amin nga aldaw kat kukwada? Nyalakit din. Nagalas at talaga ti ugali dagi nga agasawa. Un nga rod, kunamla no isuda ti kalaingan ijay trabaho tayo. Anya laki din. Imbis nga isuro da iti nasayat nila ni. Saan mo? Tay babayin da pa iti Facebook live. Anya nga iti kaya dasaway. Ag-live da iti Facebook. Sada ibabayin jay tao. Tapno la ipakaammo da iti viewers kin followers da. Nga isuda tinalaing. Kasta ka day. Kasta talaga, pabida dalaunay. Amin tayo kat napadas tayo tinagrugrugi. Iso nga ammo tayo, asaan tayo analaing adagos, idi kasirsirik tayo iti dayto at trabaho. Di da mapanunod da ita. Gaputan nagari iti panunod da nga isuda ti kalaingan. Kalaingan nga, salbag kidi. Ado ti mas nalalaingam isuda. Ngam awan tinangag tayo nga imbagada nga isudan ti kalaingan. Ay, una yan. No apay mo't akastada ah. Masapol da pa'y ti mangibabain iti Facebook Live. Iso ang nagsakit tinakam nila ni. Sapay nagpadaan da nga agasawa. Ay kit ore asino mo ta. Agsakit at talaga tinakam na. Anya ka matan, talaga saan ka makauawat? Ha? Imbagak matkan ka akasto ti aramidem. Ngam talaga saan mo mauawatan? Ay, sorry ma'am. Ulitak laangan. Unay kan? Talaga asaan ka makauawat? Manon adaras nga insurok kan ka. Ngam aging ga ita, awan lat ta tinagbaliwan ti trabahom. Anya lakit din aya. Anya? Ala,
Ulitam, tinaramid mo. Wan, ma'am. Ay na, nagsakit at talaga tinakam ko sila. Bay amon. Di mon panunutan ta ma-stress ka laeng no iso akanayon tilaglagipem. Amom, saan laeng asika tinangaramidan da iti kasta. Adon timbabain da nagtrabaho ditoy. Kasta ka di? Wen, iso nga iso ti makagapo no apay ang nagpapanaw dagiti dadduma ang nagtrabaho ditoy. Gapoy tinagalas nga ugali da. Nagalas ti ugali da. Mabalin namot nga isuro, kan ibaga iti nasayaat. Ngam saan mat? Masapul na pa'y nga ipukkaw. Tapno ang mangagda nga ta, iji bangir a department? Katuan, tapno ipakaamuna nga iso ti kalaingan. Ngam di nalaam mo nga amin damot ijay bangir kat marururod kadakwada. Ay, aglablabos dan. Addan tulat tamot ti aldaw da. Saan laang amay may sa ti aldaw kunak tumat? Ay wen, day tati kanayon mo nga ikarga iti panunot mo. Saan laang amay may sa ti aldaw, Lani? Kan, saan nga amin agundaway kat kukwada? Bakit? Anya nga tano lumaban na. Ha? Kasano nga lumaban ka manan, kat naabak kamat idin lakay. Saan arumbang amapukawan ta itinamnama bakit? Kat adakin ka Wan bakit? Paypaysuk man ti lumaban ita. Anya ti ammom, no itatigundaway ko ang mga abak. Ket numapasamak da ita. At danton tinayon ti income, ken makagatangak to iti baro alugan ko. Anya? Wan bakit? Saan nga imposible mapasamak da ita? Iso nga inton bigat matlaang, inak-ag-file iti COC. O sige, suportaran ka iti dayta a planom lakay. Pakawanam, sino nga ta tinamnaman na magibutos kinkwana no bilang laang? Day tangarod angkal. Kasla aguuyong. Nagiinom da kano nga raw di kalman ni Jetersina ni Pureng. Nakuna kano ni Dino no bilang tamangabak. Amang iruwar adagaw sa tibaro arugan. Kayat nasawan, serkan na lang ti politika, tapno agpabak na. Ay nagdakas mo na panggal. Dakas sa talaga ti panggap na. Sa bagay, amin na dakas sa panggap, kahit saan ngagbaligay, angkal. Ay wan, husto kay ti dayta nga imbagambag. Amin na dakas sa panggap, kat saan ngagbaligay. Nang runa, ta idipay kat ado ti inap-apakin nagararamidan na iti dagas. Duwada nga agasawa. Nagturod nga rodang kalalumaban. Mala, para makita, ito umay nga eleksyon. Isupay at dapay laganas na alumaban, kat amo na mat itibagi na nga ado tinapasaktan da nga agasawa, ken adon tinagararamidan da iti saan anasayaat. Anya laki din. Nung sa bagay, mangnam na madalata iti milagro. Miracle iso, ay, pakanawam. Anyat amo tayo no agmilagro kat mapagasatan ang mga bak. Malay natin. Oho, jaklapatyan man. Iti kasjay a kinalastog da, kan kinapangas da iti publiko. Imposible akayat ti tao nga agturay ti kaskan kwa na. Wun, maabak day jay. Maabak kumakit di Sapay la kuma. No mga bakday jay, sigurado nga ad-adda alumastog da nga agasawa. Ay sigurado day itanto pay laeng asaan anangabak. Kat nagrurutap ti kinalastog da. Nakarkaron tulangan ano bilang tamangabak. Anya lakit din. Ay, makapanerbiyos. Ni, apay anak ko nam dayta. Tama ka pa danag mat ngamin.
Kasano nga tano saan ang mga bak ni Dino kas board member? Ha? Sapay nagdakkel ang tigastos mi manipod ng rugi ti kampanya. Nagkurang pa iti budget mi. Kan nakautang kami ti agduduma akabagyan nila kaiko. Kasta ka di? Ay kat talaga kasta ah. Ngam awan ti rumbang apagdanagam, no ammom iti bagim nga awan tinapaspasaktan nyo tiriknada. Anya? Ti kayat ko asawan, no ammuyo iti bagiyo ang nagbalin kayo anasayaat. Kan, no ammo ti tao at ti idardariragyo kat ti panagserbiyo kadakwada. Awan pagdanagan nyo. Si kakit dimat, tila sasawam. Ingka man lagtrabahon. Salpag ka. Anya? Manulaang nga aldaw, panagbubutosan, ngam kastapay lang ti bagbagam kanyak. Ad-adala ang ama istresak din ka. Panaw! Nagturod ka matin anang ibagay ti daytakan ko, ana? Naturedak tay sumatipod no. Ay, sapay la kuma maabak. Sapay la kuma. Maabak at talaga dayjay, danag mun aya. Tapno ammom, ado ti mangibagbaga asapay la kumata maabak. Ha? Ammo nga minti kaaduan, ano bilang man tamangabak, sigurado ang mangibaddek da iti pada na tao. Ad-adda abo mabati pa nagkita na iti daduma a tao. Ngam kasla sinigurado damot ang mga bakda ka no. Iso ka no mo, ti mangibagbaga nga ado ti suportado kan kuana. Anya? Oho, jak lapat yan data. Mamati aktulaang numalpas ti panagbubutos ket mga ba. Anya lakit din. Sayang amin dagiti bannog bakit. Awan, sa anak pag-asatan. Saan pa'y siguro nga itatigundaway ko? Lakay, kasanong dagiti nagdadakkel agatad nga inututang ta iti agduduma ta tao. Day tangaro ti pampanunutag. Parikot ko no sa dino ti pangalaan iti pagbayad. Kan parikot ko no kasanumanan amang rugi. Kasano da ito yan, lakay? Napanmat amin na kwarta idi pa nagkakampanya. Siniguradok ngamin ang mga abakak. Iso nga inroar ko amin na savings. Kan nakautang tapay. Parikot itano kasanon. Inyangay nga rod. Kat isumot ti resulta. Tinamnamaak nga ag numero 1 ak. Nagbalin mat adwa nga 1. 11. Una yan. Mala, gusto lakay. Addan tulat na. Saan pa'y nga ita? Magdangla ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Natalo ka na. Natalo ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Naabak na abak. Mayat. O sige, mayat, idita mo ta i-reels mo man. Aywan manang. I-release ko na talaga. Ang mga ag million views. Nang runa ita. Taado tinagpapangas naabak iti politika. Ayun, nang runa jay am-ammo tayo naglastog, nagrurutap ti kinalastog na. Nagpangas, ngam naaba mo nga rod na. Nayunak man na iti music nga agkat-katawa. Sakbay ko nga i-post tap no. Funny. Ha ha ha. At dapat gayam dyan in my deck iti Facebook. Kunak ijay. No nagrugit ti panggap mo alumaban iti politika. Maabak ka talaga. Saan ka nga agbaligi kunak ijay? Adda agbaligi, ngam apagdarikmat. Ala, adda manin amangirnad da. Sige, ipos mo, tamagasangan tagsili, salbag kit de. Nay, ruot mo day tangkal, napay data. Uray lumakaya kon. Agpapansina mamma iti Facebook. Ha? Agpapansay.
Anya tigad mo sa unanggal? Agarami man iti reels ko. Ta i-plaster ko man dahil ta cellphone ko. Aday ta. Na-plaster ko. Anya? Alangar tanggal. 1, 2, 3, go! Daytoy, kadangla! Wow, dangla! Para ka dagiti saan anapagasatan ita. Agas dagiti ngiwat. Anapasma anang ipukpukaw ini madamati kumpanya. Kan nagkarkari baro-aro pa. Baro anamdama. Daytoy, ti para kada kayo. Dangla! Wow! Dangla! Anya? Wow! Andat makuram. Mayat ka mo lang. Anya laki din. Maya tanggal. Ala, miksa mo. Tay post mo. I-reels mo nanggal. Sigurado, ag million views na ita. Anya laki din. Ay na! Tiyawanan ba'y na babae? Kunamlan asino nga pupos iti kakastoy. Ha? Sino dayta? Kan, anyat impos na aya. Agasam man, magdangla ka na, natalo ka na, kun kuna naman tan iti post na. Anya? Inton kun pagsasawak lang arod. Awan matkit di atin naganan na dito eh. Ngam amok adat ati patamaan na ti awanan bay na babae. Una yun dahi alani. Tila ipupos namat. Nagpadada iti dahi alakay. Asino alakay? Nilakay Pedring Agasam mat. Kat kuna namat iti reels na. Daytoy kat dangla. Para kadagiti saan anapagasatan ita. Ha? Day tamat ti kunkunana. May sama talaklakayan. Anya? Addan to aldaw dadag kita. Intun bigat mo't laang. Mapanak ije balay na. Ay sus. Saan anasaya tayo nga aramid na? Nay, apay kasta una iti panag-react mo iti reels ko. Kat saan ka ngayon naganan Saan man? Ngam amuklatan asyak ti patpatamaan nyo. Oo na yan. Oray na abak ka. No amom iti bagem nagbaling kalataan na sayaan. Saan ka basta-basta mapaspasagidan. Wano masaksakitan ni Danyaman amaboy-buyam iti sokmed. Anya? Iti dayta nga inaramid mo. Kaslamla ipakpakaam mo agilti kalaunay. May papan iti politika. Awan innaganak iti dayta nga impos kaw. Kat adamot tengking ka. No nasair tirik nam. Awan bibiyang kaw. Uray si Kalani. Apay, anya loonay dagitiin ka impupos iti Facebook. Ha? Dangla! Kaskada, naabak! Apay, asino ti patamaam? Siyak? Ne, apay akas tamot ng tibagbagayo manong. Kat awam mo ti inaganak ija impose ko magdangla ka na. Wala ka nang magagawa na talo ka na. Kunaklaang mat. Awan mo ti imbagak ada kayo dayjay. Anya? Agungot kayo, ano inaganan kayo? Wano agong-ungot kayo, gaputa guilty kayo unay. Amuyo iti bagbagiyo adakas, tinararamid yo iti tattao kasta ka day. Anya ka din dagitang ibagbagam. Oho, di kay man agindiding awan amuyo. Isukit di naabak kayo at tipanggap yung amin kat agpabak nang baban iti kwarta nga da iti gobyerno nagtaod ka dagiti buwis ti tattao. Anya? Isu nga uray awan nagan yung kadagiti mabuybuy ayo iti Facebook. Kat ag-asum kayo, ada kayo ti patpatamaan. Nga uray saan, taamuyo iti bagbagiyo dayta. Tandaanan nyo saan nga amin nga aldaw kan gundaway kat kukwayo. Ay, anya lakit din. Bueno, papagayam.
ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Unay kat tirurod kun aya, makapahay blood. Apay manen aya, agtugaw ka lang ka di. Hay, talaga amapan kun tanday ta akaaruba ako mananta. Imbag kumamot no napintas ti boses na. Nene, rumor ka na talaga. Ay talaga amapan kun tan. Nakarunday ta pa ng parigat na kada tao. Bayam lang ka di. Ala siguro ag birthday Ay naman nga aldaw nga agvid-video okay. Agkalma ka. Agtugaw ka lang ka di dita. Maumad ang tumutlat ang agkanta. Nagsakit na ito yung karabukob ko, nagkankanta manong. Naumakan, di mo pa mo nagawgaw at tigawgaw atem atunaw. Ay, talaga adyak magaw at manong. Inkarigatak ng madilat ta. Si kamot tan ati agkanta. Pagsalain na langay, nading kaw. Pakawan mo tagkanta. Sayang mo't aday ta nirentak a video okay no saan ka nga agkanta. Mapaina nga raw, ading kaw. Adan to pa'y may bagadag iti kaaruba. Ito'y boses kaw, nagkanta. Siyak, uray sintunado to'y boses ko kumansyo naklata. Anya kumat bibiyang da, di agkantada mat, no kayat da. Good morning, bakit? Nagsapa ka man na nag-ring ita. Ta nakaturog ka na saya at idirabi eh. Ta saan daan nagkanta di ta kaaruba. Naumadamatan Naskan lang ang maumada nang runa dayjay amarivik. Ay na, unay kat ti kinasintunado ti boses nan aya. Ay, nagsakit ti lapayag. Ay, nandiya ka, Pek. Ha? Itimtimplaan ka nga ro doon. Jebalon ko nga Apay, saan ka nga agawid no aldaw? Saan? Dada ipaspasambot ni boss. Anya day ta nga ipaspasambot na, ta saan mo't amalmalpasan. Ay na. Kasapulan ka di pa nga iditalyakin ka amin. Ayan nan nga ka, Pek, tanay. Maladaw akong bakit. Nagmayat walis-walis dito'y kalsada niya. Wan nga rod manong, mayat gayam ti kastoy at trabaho. Tinagam ti bulong na ito walisam. Tapno, at makita da awal-walisan ta. Ay, wanan niya. May sabulong, wali samong. Hindi ka mo balasyo tapno sanda makadlaw. Agoray ka manong. Apay, Lugan samot ni Willie Dayjay. asino awil eh? Di asawa ni Eva. Di ka ruba man naglaing agreklamaw. Saan laan na laing agreklamo na kaar-arti pa'y kunama. Nay, atan sa mo rimor ijay lugan na asikse kun napinta sa babae. Ay, saan ka nga agpadlaw? Aglamang ta. Ay, way, aglemang ta dito'y sirok ti kayam. Kita mo, naka-holding hands ta. Nay. Simregdan ijay hotel. Anya tikat asawon day ta. Kaya nasaway. Nga adda ka malala na. Adda babae na. Kitwa na. Kita man eh. Mayat gayam no dito'y ti pagwalisan ta. Ado ti makita ta, akarkar na. Hey, naperdi manen daw ko. Apay ayamanan, mami. Agong ungat ka manan. Simangpet manen dagita para walis iti kalsada. Ita, agkakantada manen. Di mlabaybay-an ida. Agsaki nga rod ti ulo. Ay inka man di ibaga, ta sumardendang agkanta. Mabainak man laang. Anya ti orasan. Ni, rumabii mo gaya man. Apay ngay, tawan pa'y laang mo ni dating. Apay anda magam kanyak ngay. Inka man alaan di cellphone ko ijarabaw ti TV, taawagak man. Sige.
Ay, saan lang arod ang agawid idi aldawan, marabyan manin nga agawid ita. Idayal mo dyan number ni dadim, taning, adar aramidal. Wan, mami. Ne, apa ngay, cannot be reached mo dun. I-message mo, ibagam nga agawid dun. Maribek, isardeng mo pa iti agkanta. Taapay mano. Agbubuelo akpay lang, pasardangan na kon. Nakatanaw mo ni Eva di tatawa na. Ayun, nakakusilap sapay. Makaungot ko ng kidi Kasla kayat nansa nga ituloy ko ti agkanta ah. Ipangag mo man hindi na napinda sa boses mo. Ayun ah. Agure ka. From this moment, life has begun. Isardeng yun ay tapanagkantayo From ka na this sakit itinamaya. moment, Anya ka no? Sumardeng ka kanong agkanta at nasakit tilapaya. Ading ka. Ikarkarok to pay. Kontrabida at talaga day ta babae. Sige man nga raw. Rorodamang kiday. you were the one right beside you. Sige, tira. Sakit ang tilapaya na. Ita, kanta! From this moment, but I love him. Ingka man kita ang gitarwar no adda ni dadim. No adnan, mangag ti ungor ti lugan na. Api nga awan pa'y katrabiin. Nag-overtime siguro, mami. Sapay karkarwunda di ta kaarubat ang kankanta. Ay! Ay, di kankantaan da. Nagdaan mo ta kanta. Unay kadagitan, tila kang kantaan da. Saan maangarod ang maalala di umiso at tuno na? Sintonado ti boses na, mami. I couldn't take the chance, 'cause he Ay, agring kan. Apay apar bangon kan anagawid idirabi eh. Makaturog pa lang na tao ka. Adan samot ar-aramida mon amadi. Pinag-overtime na kami ni boss. Apay, si kaakanayo nan ti pag-overtime mo na. Awan lat sa balin nga empleyado. Katsyak lang nga ron ti paborito na. Ay, di lang mamati ti dayta. Ulbud ka. Kung saan ka mamati sa lang? Maturog ako malangan. Nakaigam ka man ni Tiwalis Ading ka. Iso nga ron ti trabaho ti agwalis dito yung kalsada. Kahit anyay. Mapantayo man ay. Hindi sigo da pagwalwalisan tayo. Ha? Ijay asidag iti hotel? Awan mo tan tinaskan awalisan ijay. Ada. Mayat iti mapan ijay. Taado ti makita ta. Aywan anya. Baring makita tanto man niya asawa ni Eva ijay. Ag hotel damanan iti sexy a babae. Saan nga tangaan mo ni Eva di ijay? Saan siguro ah? Hinto no maminsan to pa adilawon na ka. Ikanta mo nga da babae nila kay na. Maminsan nakpay apukawan. Uray sintunado ti boses ko. Ikantak dayta. Tinakita ta. Kitain taman. Ti reaksyon na. Bakit? Ay na yung cellphone ko. Hindi. Apa nga daking ka dito cellphone ko? Apa kita ang tinbox ko? Adda sekreto man niya. Awan, Apay nga rod adi mo kaya't akita ag tinbox mo. jak tupay bibiyangan dito cellphone mo. Talagang adda ilamlamang mo. Awan ko lang arudan. Maamwak laang adda ilamlamang mo ta makita mo.
Manong, adama ng jay lugan jay asawa ni Eva, oh. Ne, kanayunan damit tay. Oh, binma ba? Ne, bimaba mo yung siksi a babae. Isun samot day ta jay in hotel naman ideng. Woy, ni suday ta. Nagpapugis lang. Sumrok daman nga tan dita hotel. Ay, kay laki diya. Unay mat nga asawa ni Eva. Mahilig maggayam na ita asawa na. Nasapa akon ang naghawid, tapnaon makungkunam. Ni. Apa nga angutan nak? Sa bali tabang-banglo ma. Ay, di na man angutan na kasta. Bang-banglo ti babae da ita. Malagsuspitsa ka launay mo. Adda babae man niya. Agsao ka manan. Adda pa managnag mo ya. Di nakaginanay di silid, agluto kan. Umay ka man manong tagduwet taman. Ay, mabalay. Wan, napigpig sa nudwat ang agkanta. Sige man lang. Hindi pa pilpilitan na kay. Ipangutay ni Eva. At laki di, marurudag. Sige, agjuwit ta. Maybe you don't know me any more than I know you. And I wouldn't blame you if you walked away. Ay talaga adya kung makapagtagpal ka na gito'y akaruba. Hala ni Mami, di la mabain. Ay mapan ko ida pagsasawanan. Anya laangan ti may bagadakan ka. Ay kat ibaga dalak ta ano anyaman ti kayat da nga ibaga. Basta mapan ko ida pagsasawan. Daddy! Saan mo nga ayaban ni dating tamada mga aging ina na? And if I was them, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Unay kayo matan, nalabas kayo unayin amang perhuisyo iti kaaruba yung. Ne, akong ungit kamit ta ni ba? Ne, awan matidakas nga aramidin me. Wen nga raw, dagang kanta kami lang ma, iti ba? Pangikat lang ti banog tani, naparigat kami mat nagwalwalis. Nasurok amay sa alawas kayo nga kang kanta. Sinto na dumangarod tabusay siyo. Permi na ka mga insulto na ading kaw. Anya taramidom nga. Apay, tulok mo nga kaskasta na kalaan. Ha? Sinto na dugayam ah? Ala, saan anapintas ti boses ko? Ang no ikantakkan ka ti kalukwan nila kay mo, ang mga no agsangit ka. Anya? Anya ang kalukwan ni bagbagam? Sige ading kaw, ikantam. Sampulan man. Dengkam dito ikantakkan ka ah. Nilakay ko, ada babae na awaw sexy. Sumargan ka! Agar aramid ka iti istorya. Ayan ni Mamim. Napanainong tandagi ti kaaruba nga agkan kanta. Anya. Laplapdak, ngam napanmatlat ta. Ay sos, mangibabayin. Numalapdampay ah. Kat mo binaniban ni Kusan na dagiti kaaruba. Patay ko. Apa sumipat kamatlatan? Dito'y paisangwanan dagiti karuba. Tapno makita dati panang sipat ko iti babaero nga asawa. Alay ko. Usta! Nakadukan. Anyaya ti basol ko. Darum ka! Namin ano kayo ang nag-check-in iti babaem awaw sexy, ah? Ay sus, dito yan. Inkantaan da kapay dagiti kaaruba. Inkantada ti kalukwan nga aramidam. Awanan ko iti baen. Alay! Alay ko, gusto na! Bueno, papagayam,
ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Ay, una yun ti tattao aya. Ha? Ape mare? Adda nga min tinakitak a post ti maysa a supporter ni Kaloy iti Facebook. Anyat ko na. Nagalas kano ti ugali ni Sir Edgar. Isu kano asaan anasaya at nga agtugaw kas governor dito'y probinsya tayo. Una yan. Asino mo tayo tatao? Diyak mo. Basta supporter ni Kaloy. Agasam man, tabinanggit na pa iti mismo anagan ni Sir Edgar iti video nga in-upload na. Ay, una yan. No apay mo't ngamin. Nga dati ka kasta tao. Idalat tayo kampanya ti kandidato akayat na suportaran. Masapul da pa yung laing nagdadahil. Ammo pa'y dagita at tao, akas ti pa nagpampanunot da. Illegal campaign. Agdadaal da tapno isuda ti agparang anasaya at iti imatang ti tattao. Haramidan dalataan ti kabailandang haramidan. Makatadahil da lang. Remember, awan din nasaya at ngit din ti panang dadail. Ang laki di aya. Nakita ko na dyan, di na minsan pengal daw. Below the belt mo, hindi pa nang dadaal da kanya. Wan nga rod sa. Oray tagitiwagas yo pa ng tulong iti tattao dito probinsya tayo. Ikanda iti isyo. Ay, una yun iti kakasta at tao. Ngambayan tayo lata. Wan sir. Agtalinag tayo lata, napakumba ba? Tinapatag, kit makitkita, kit maimatmatangan ti tattawa na saya ti panggap ko, iti panagnayangay ko, kas gobernador dito probinsya tayo. Ay wala sir. Gusto kayo ti daytang ibagayo. Apresyar ka talaga ti kinapakumbabayo sir. Awan ti makaabak iti tao na pakumbaba, Erwin. Iso nga urayan niya pa'y tararamidin da iti likodak apanang dadail. Tapno isuda tagbalin na nasaya. Never mind. Aramidak amin akabaelak. Tapno da kayo ti agtugaw kas governor iti probinsya tayo, Sir Kaloy. Agyaman ako na iti dayta ko ring. Awan anyaman na, sir. Adun to pa'y a video ti upload ko iti Facebook. Iti kasta, mabuya dagiti tattao a supporters day Chay nga Edgar. Ha? Kat no mapasamak day ta, sigurado asaan da nga ibotos inton umay nga eleksyon. Dayta ka ti kayat ko kan ka. Palaban. Nga mana, di ka madanagan. Tainton baligi ang mga bakakas gobernador. Ikan ka itinatalga da trabaho. Ikarik tayo ta. Agyamanak, Sir Kaloy. Ket, kasano gayam? Umay ka ka din ton bigat? Ha? Mapan kami nga minidya barangay nagsusuan. Mapan kami agipalkat iti tarpulin. Ay katwa na. Umayak, sir. Saan ang mabalin na saan? Apag iso nga agaramid ak tumanan ijay iti video nga i-upload ko iti Facebook. Katuan, amok ani kureng. Nakaadal mo't dayjay. Kamno apay akas jay ti strategy na amang ikampanya kini Kaloy. Wan nga rod nana. Pasig maten apan ang dadaal dagiti ipopost na iti Facebook. Wan nga rod, nabuyak man dagiti videos na
Nakaadal ngam imbaba na unay ti kinatao na. Gapulaang iti kasta na nga agkampanya. Ay, illegal campaign. Aramiden na lat na ati amin akabailan na nana. Saan nga agbalig iti dake sa panggap? Aywan, husto ka iti dayta Anita. Sa bagay, uray manong mangurat-urat da iti panagdadaal da. Makita latta tinaaramidan ni Sir Edgar diti probinsya tayo. Iso asigurado nga iso ti ibutos ti tattao. Sapay la ko mga road takasta, nana. Nay, nagadumatan din na ipal katatarpulin ni Edgar dito igid ti kalsada. Uwan nga rod, sir. Inunaan na tayo matang. Ngam sana mapalin na ito nga inaramid da. Anya ti kayat mo asawen? Katag amin da ito'y atarpulin. Anya? Kabaalak nga aramidan da ita, Sir Kaloy. Basta lakit ti maisigurado tayo, ada kayo ti mga bakas governor dito probinsya. Saan kat aday jay nga Edgar ti agtugaw? Pagyamana ka talaga tayo ta kinalaing mo, Kuring. Aramidak amin akabaalak kunak tomat. Maya tayo ta planom, Kuring. Katala? No planom nga umay ikaten amin dagito'y tarpulin ni Edgar. Agiset kan iti aldaw. No, kaano? One, sir, I'll take it easy. Anya laki din ay. Ala, apay nga minakasjay tinaramid na. Apay nga agikat day ti tarapulin, itakin tarpulin. Jak amon no anya klase apa nagpampanunot ti adda kadakwada. I assure them, nga itikas dyan nga aramidan da, ket ipangpakita dan ti kinalas ti ugali da, kunak manin. Day tangarod mare. Panagkunak, ada CCTV ijay, anagikatan day ti tarpulin, anapantayo in kabil. Barang ano adda mare. Sapay lang ko ma, tadda. Itikas ta, maikan iti pagnakman na, no sino man tinagaramid itikas dyan. Di dalat tangamin ikampanya no asino ti ikampanyada. Ibabadan ti kinatao da. Isuda laeng ti agbalin anasayaan. Anya, saan laeng ati tarpulinyo ti inikat da, sir? Uwin Anita, tidakis na, malaksid ti tarpulin ko nga inikada. Inraman da pa ti tarpulin tinatayan na yabay ti tarpulin ko. Ha? Anya? Ay salbag at talaga dagit adda iti banger a partido. Mapan kami inton madamdamay jayan ti balay nga asidag iti nakaikabilan tayo ti tarpulin ko. Naku na ngamin ni Paolo nga adda ka no CCTV jay kahit. Sapay la kumataad na, Sir Edgar. Uwin nga rod, sapay la ko mata makonsensya no sino man tinagaramit iti dayjay. Ti latan ko matarpulin ko tinikada. Saan ko maamot na dayjay tarpulin din natay. Anya laki din. Illegal campaign at talaga ti kaskastada nga agkampanya. Gapo iti gagarda ang mga abak ti kandidato da. Uray pakadaksan, aramiden dalatta. Oh, apay akas na tilangam, Kuring. Kaslasan ka makaid na. Ite pa'y lang. Kwa, Sir Kaloy. Jay pa nagikat ko ngamin iti tarpulin ni Sir Edgar. Ay, naalak gayam iti CCTV. Aniya? Jack matlakit din nadlahwa da CCTV ijay. Kan may saan lagayam ati tarpulin ni Sir Edgar tinaikat ko. Naikat ko pa'y gayam ti tarpulin jay natay ijay. Aniya? Oh, kasano nga roditan? Nakita da kan asika tinagarami diti dayta.
Dayta nga ro ti pagdandanagak ita, Sir Kaloy. Jakon amuno niya't aramidak. Mala. Di ka madanagan. Siyak ti makamo. Tinapatag. Ituloy mo lata ti aramidam. Tapno siyak ti agtugaw kas gobernador iti daytoy a probinsya. Matungpal, Sir Kaloy. Nagalas at talaga ti ugali dayjay ako rin. Wan nga rod nana. Una yan, ta iraman da pa'y nga ikatan ti tarpulin tinatay. Anya laki din, aya. Sada bali tanaalamot iti CCTV. Nagaramid laeng iti kaibabainan na. Agraman ti kandidato nga ikam kampanya na, agraman pa iti pamilya na. Gusto kayo, nana. Nangruna ti pamilya na nga imbabain na. Wan nga rod nana. Gapula ang iti politiko na aramid na ti kasjay. Ay una yan. Ad-adda ang maabak ti kandidato nga ikam kampanya na iti kasjay nga inaramid na. Pangasiyo ko ma, taykan tayo iti gundaway nga tugaw kas governor dito'y ili tayo. Ni Apo Madaydayaw Kaloy. Ala, ituloy mo lang, Kuring. Isu kumati ibutos tayo. Taamok nga isu ti addaan sirib, amang itakder iti ili tayo. Ni Apo Kaloy, kat saan na nga amo ti agkurakot. Kan, amo na ti tumulong iti kalugaran tayo. Saan akas iti kalaban na? Sapay la kuma, ta saan da kami apaayan intun umay nga eleksyon. Ay, sana na saya, tayo dapat nagkampanya. Tinasaya, kagawin tayo kitay. Bes nagkampanya lang, teramidan niya, nga misaan man. Masapol kayo pa'y mga magtatao, iti panay mga tao. Ay, sana saya, tayo sana na saya. Saan? Aniya? Kasano kumangay nga ibutos tayo na itakataw nga ikang kampanya yun? Takoy lang apa nagkakampanya. Ang nagtadaan kayo. Imbes ang maalugay kami. Saran, anya lagi kayo. Aniya? Ay namare, idi kanu madama ti panagkampanya dagiti supporters ni Sir Kaloy. Nagsiawid kanu dagiti tattao nga oray saan pa'y analpas ti ibagbagada. Ha? Tapay ka nung ay? Kasano nga men, kat saan dalaang mat nga agkampanya, agdadaol dapay. Anya? Isu ti na istorya ni Manong Kevin kanyak idi kalman, tanapan mat nagdengeg. Ngam nagawid mat laang, tanagalas kanu ti bagbagaday di ako ring. Awanan bahinda talaga. Illegal campaign. Un nga rod, naimbaglakit din tahambal lata ni Sir Edgar, tagtaltal na lata, nga uray anya ti mangmangag na panang daddadaal da kankwana. Ay, nanakam ni Sir Edgar. Saan nang amot agdadahil iti pada na tao? Iso ang masigurado. Isulatan ti butos ti tao. Sapay la ko mga rod takas na. Amin apa nang dadaal, kat saan nga agbaligi. Anya laki din aya. Kastagayam tinapasamak, hindi na panandaan nagkampanya, hindi na minsan ngal daw. Sir, nagpapano amin na nagdingag. Ta saan ka na nasaya ati rumrumwari diyang iwat na. Dahil kanukat ako lang tinagsao-sao. Ay, una yan. Kuring, yan nagikat mo't lang ti tarpolin ko. Kun tarpolin tinatay. Sana ya? Ay, sir, isuday dyan. Ay, nalabos damit. Pakaragsakan dalaunay ti agdadali ti padada tao. Apay nga takas jay da. Baybayan tayo latan, sir. Aramidan da amin nakabailan da, tapno isuda tagturay. Nga mamuk, saan da nga agbaligi? Gusto kay ti dayta nga imbagam. Isung humble tayo kumalata. Saan tayo makidindin na dahil kadakwada? When, Sir Edgar?
Naimbag nga oras yun, Ana. Ha? Ay, kastabot kan ka, ah. Imayak, tao may kukumamot ibingay ti plataporma ni Apo Kaloy. Kan mga lokoy kada kayo nga iso kumati ibotos tayo kas governor. Ay, si Kaji nang ikat ititarpulin ni Sir Edgar saan aya? Kan saan lang atarpulin na tinikat mo? Inraman mo pa di tarpulin tinatay. Anya? Ay, sa ita. Adapay lang tiganas mo nga may agkampanya dito tirsena. Kwa na. Ay, saan? Pulos, adyak kaya't adenggan ti bagam maipapan iti kandidato nga ikam kampanyam. Saan kamatkat nga may agkampanya kat? O may kaagdadaal, saan aya? Anya? Mala, pumanaw kan, ta sa anak nga interesado iti anyaman nga ibagam. Kasano na ito yun, sir? Amin mo tan amapan mi pagkampanyaan kat sanda kami akayat asang wundag iti tattao. Anya? Manong tinapanak a barangay. Ngam awan ti mayat asubango kung agdengag iti ibagak. Hala, di ka madanagan. Basta ituloy ulat ti panagkampanyayo. Uwan, sir. Di mo liplipatan ti kanayon kung ay palpalagipkan ka. Amadan ka iti natalgeda trabaho no siyak ti mapagkasatan nga agturay kas gobernador. Uwan, sir. Adalak ta iti panunot ko dayta. Nagyamanak no kasta ko rin. Mala, mga tikit din. Takalpasan na, mabantayo man na nagkampanya. Ken agikabil iti tarpulin di takalkalsada. Uwan, sir. Pangasi ko kumaapo! Ni Sir Kaloy ti ibutos tayo kas governor dito probinsya tayo. Nasirip kan mapangnamnamaan, kan kang runaan na, nalakama asitgan kan pagdawatan iti tulong. Saan ba kaya kay butos na ita kandidato kay kang kampanya? Ay, oras siya. Yakbod lang kaya kay butos na ita. Urayan niya pa iti mapaspasama. Kan urayan niya pa iti aramitin niya. Sir Edgar Camilata! Aniya? Itapin na ang mga kampanya. Nagalasan di pakapakita yun. Kasi nag-line kayo magdadaan. O, makasos. Karon to namin na. Kadita akaloy tagtuka. Ay, pero niya. Aniya? Saan yung kiting tagkampanya? Oh, saan to Awan mo lang, timayat amang ibutos iti day tata. Ay, wala. Awit kaya. Dagdadaan. Tapnay sa tagturay. Panyalaki day. O mga man. Edgar for Governor! Ay, wala. Napakumbaba! Ay, Kung ay, ang puso mag-survey dito yung probinsya, isaw na imputos na! Aniya? Nangagmuday dyan, Anita? Nangagkuadi. Naplang siguro tila payag dagijay makakaloy. Ay, win Makita ita tilengda. Tataon tinagkuna asaan da kayat nga ibutos ni Kaloy. Wen nga rod, naturad met aje nagpukaw asaan da kayat nga ibutos ni Sir Kaloy. Makaringring met ngamin. Di dala ibagano niya ti plataforma di subsuportaran da kandidato. Agdadal da pailaan. Kunadan sa amaalukoy dati tattao. Kaano pa yung malukoy da? Nung dahi tamo agdadadali ti pada da tao tar aramidon da. Hay! Una yan, ayan. Iso a husto lang aramiden tayo. Agtali na idlat tati pa nagpakumbaba iti puso kan panunot tayo. O, kitaan nyo, katatao pa yung tinagkunaan ni Sir Edgar lat na tibutos da. Nagmayat adenggan. Ni, apay nga ikastamot ang tilangayo, sir. Kasla kayo mo tan agkisiw. Sabali ti marikrik na kita. Diyan ka muna, apay. Ha,
Pampanunudag ti kinadakkel tinagastos ko. Ita pa nagkakampanya. Nagdakkel agatad. Marig na kasanda ka kayat nga ibutos na kiti tao. Nagsakit a panunutan, sir. Ngam isumat ti pudno. Kan maisa, isu ti pukpuk kaw dagiti tattao. Kat awan maaramidan tayo. Oh, kasano da ito yan? Amo ka saan ka mga bak. Ado ti saan na makin kayat kanyak. Gapo iti strategy tayo apa nagkampanya. Uy, Ado tagkon ko na nga illegal campaign. anya ngay nga rod, sir. Sana bali, taadun tupay ti sumaruno agundaway. Oh, mababay nakitan ko ring. Naamiris ko asaan anasaya at ti agdadaol. Tapno lang siya tagbalin a husto iti imatang ti tatao. Oh, awanan ti rupak ngay parang ko. Anya ngay nga rod, sir. Talaga kasta. Aganos tayo, tanalpas tayo nga inaramid. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din. Kaya't mo asawa, saan ka makaumay kata kami amapan agsamji intong Domingo? Saan pa'y, friend? Tapay man. Ado nga min tinag-order iti chili oil alako kat. Isu nga usarak man di may sangal daw nga agluto kung mangisagana iti order da. Ano ba yan? Amamatan, ado ti proseso na ti panag-arami iti chili oil. Iluto, ikarga iti bottle, kalpasan na, kargaan ti seal kan sticker. Makabanog matkat. Ayos lang. Ay, sige man langan. Ngayon pang-asim Tahin tunawan ti order, kat umay kamat mangan kada kami. Uray maminsan laeng. Sika talaga, wan ka di. Manipod ngamin inrugim dita chili oil. Kundi busy ka na ti life mo. Ay, anya laki din aya. Nay, addakan. Narabyan ka man na. Ay, wan manong. Napanak may ngamin iti sentro. Nagpaarami dakman iti sticker iti chili oil ko. Naibos ngaminan. Kasta ka de. Ayaw kayam. Nasabat ko ni Uncle Tony itay. Nakuna na kanyak nga agorder ka no iti 3 cases at chili oil. What? 3 cases? Oh my gosh! Kaano na ngay kanong alaan? Anytime no lakid din adda ti available. Iso ano addan, ibagam la kanya kadagos, siya kunti mangitulod ije pwesto da. O sige, ngam next week ton siguro. Taado pa'y mo ti imunaan nag-order ngamin. Kasta aya. Ala aramidam ading kaw. Madlaw ko kat lumatlatak metan da chili oil mo. Uwan nga rod manong. Sapay la kumatag tultuloy latang ado ti order. Nasuping mo ti umaw-awag. Hello, Nana. Hello, balasan kaw. Naimbag ta sinong batam ti awag kaw. At ka di available at chili oil mo ita. Ha? Mano ko maabatals, Nana? Uray 25 a bottles ko ma. Ilakok man ito'y tersinak, taado mo ti agdamag. O sige, Nana. Iyag ko inton madamdama. Sigay, agyaman akbalasan kaw. You're welcome, Nana Suping. Oh, si Kabo Gaya, Mayta. Itay kakadipay dita. Una na, nangag ko nga rin ti panagsarita yung kinido na iti cellphone. Ha?
No sa anak ngagbidot, nag-order kayo kan kuha na iti chili oil. Ay, won, balasang kaw. Ado nga minti agdamdamag ka. At dalakok iday, ngam saan matan anang yag, ti pagalalaak. Ay, nanana, no para kanya, nasaysaya at no iti sabali kayo agumatang. Anya, at da nga minti nagko na kanya, asaan ka no anaimas ti chili oil ni Donna? Saan lang arudin anaimas, nakangingi na pay? Anya, awan, ti maganan siya yung ijay, nana. 120 ml lang. Ngam nagngina. Kunam lamang no naimas kat saan kanumot. Iso ano siya, tida kayo. Iti sabali laangan ti paggatangan nyo na imas pay. Ay, unay kan mayta. Pudno man ti bagbagak, nana. Donna's chili oil with love nga ipopos na iti Facebook. Ngam, ha? Nagtamnay kanumot. Kan saan kanu anabanglo? Anya lakit din aya. Nay, nadamang mo hindi nakasagana may deliver a chili oil, Donna. Ay, wan manong. Insaganak day itay. Order ni Nana Suping man. Imawag ngamin itay kat. 25 bottles kano. Ilako na kano, di tersena na. Kasta aya. Ay, kat siya kon ati mang itulod. Ay na siya kun manong. Kabalak mo't abagkatan day ta. Anya lakit din aya. Agi na nakakit din tanabambanog ka nagapo iti trabaho. Sige, no day tati ko nam. Aywan kayam. Mangisagana ka man iti 15 bottles no makaawid ka. Taala ki di pagtrabahwak intun bigat. Order di katrabahwak kay. Wow! Just wow! Na, Mayat day tangar aramid manong. Itultuloy mo man ti agilako ka dagiti katrabahuam. Makapa-encourage mat. Tapaado ti agor order manong. Anya? Ay, nakaskas dao mo tanday tanga imbaga ni Mayta kada kayo, nana. Un nga raw, jakman ammo iti day jay babae. No apay akas jay ti bagbaganakan ka. Saan ka no anaimas ti chili oil mo ka? Ay, kat, sana bali, nana. Tanaimasak kunak manlatan. Anya lakit din ayan ni Mayta. No anuk nga taa. Ammo mataw na jamay ta. Ammo dito lugar tayo ang naglaing nga agdadaal. Kunda kas ti apal na. Ay, anya lakit din kunak manan. No adda ti makita na pumimpintas ti negosyo, wano biyag na. Kat saan na kabaulan ngartapan, ay dadaulan na. Ay, una yan. Imbes ang makarit kumamag, tapno papintasan na ti biyag na. Ngam saan mag, taday talag dadadaal ti amuna, ti salbag a babae. Bayan yun, nana. Tinapatag kat saan kung anuan. Agdadaulat ta ka di aging kat kayat na. Basta siyak, aramidak lang ti amok a pagsaya atak. Taadulat tamo ti agor order iti chili oil ko. Umado adon tupay. talaga matay di amay ta. Hindi pa ilang kat kasyahin ti ugali na. Nairwama ko na itikaskan kwa na. Kan maysa, saan lang animay ta tikas jay? Ado, di taglaw-law tinaglaing nga agdadaal iti padada a tao. Sa bagay matkid di Anyaman ti aramidan dapang dadaal kanyak, sa anak a paabak kunak tumat. Bibiyang ko kumakan kwa na. Ay katun Bye-bye amlata no anyaman ti ibagbagana. Amo manong, dagiti kaskan kwa na, di na kailangang bigyan ng pansin. Ha? Distraction lang dagita iti panagnegosyo. Iso never mind. Gayam mo ni Duna. Sana ya? Ay, bunta ka ta. Apay ka di. Diyak ngamin maranranaan na lumabas ito tersina kay.
Pakibagamtuman kin kuha na, mangyag dito iti chili oil alako na. Ha? Ay, wala tata. Mano ang battles ti bagakan ko na. Oray ba intay, no ada available. Ta, kasla kanayon mo tamay, ibos ti chili oil na. Uwan tata. Kanayon ang maibos. Ta kanayon mo't nga da order kan ko na. Di mo liplipatan nga ibagaking kuha na ah. Uwan tata. O anya, nalpas kay ka din ang nagsarita. Ha? Awan. Nalpasan may ta. Mala, gumatang ka. Noon niya tigatangam. Ay natata, no siyak tida kayo, gumatang kayo laangan iti sa bali, saan aday jay adona. Ha? Apay anak ko nam dayta. Ado nga minti mangibagbaga, asaan ka no anaimas ti chili oil naket. Anya? Pudno ti bagbagak tata, patyanak ngamin tapno saan kayo mailawan a gumatang. Anya? Gumatang kayo laangan iti sa bali tata, saan akin ni Dona ko naktumot. Agbabawi kayo nukwa. Ay, ti awanan bain a babae? Ay, sobramat tinday di amay taa. Ay, bay amaw, malasang kaw. Nakadkadlaw mga apal na ladayay. Ay, oo na yun amay ta. Diyak mat an-anon. Mga apay akas taunay ti panangdadaal na kanyak. Di na taamang rugi iti negosyo na no kayat na. Dayta nga road. Ay, nagalas at talaga ti ugali na di amay ta. Ta amin na makita na, adi na kabailan nga artapan, dadaulin na. Ay, takasaritak tuman lang. Ano maranaak? Ay, kasaritam ko na. Ay, sana, nineng. Ang mga kidimay, no aggulo kayo laag, no kwa. Ni tatamat. Saan mat? Ngam depende ka rin ti garaw dagit ti bulbulong. Ha? No makaungotak agad makaamuditan. Anya lakit din aya. Pasgaya talaga ti ugali na tayo di amay ta. Idi pa'y laeng. Mapunuan aklakan kwa na. Ay talaga at tutupak ti salbag a babae. Tutupam. Tapno saan nga agram ti kasjay ng ugali na. Agasam man. Ta saan nagaya mo ija ayan ni Nana Suping tinapanan ng dadadaulan kanyak. Ura ija ayan ni Tata Malyong. Anya? Wan, napanamutin bagbaga ijay, asaan ka no anaima si chili oil ko? Katimbagam kumaa, adibale, tanaimasak ko ng kuma. Taibagak to no maranaak. Agburburo ko na talaga ti darak kan ko na. Agtaltal na lang, takunak nga agpakpakumbabaak lata. Nung made talaga. Ikaw, may tipagnakman ako naktuman. Ay wana, nasing patakmot iti panagkunak. Agtaltal na ak. Ngam adomad gaya man ti tattao ana pa na nang ibagbagan iti sa napudno. Pay manday di amay ta. Ay, nakaragrag sakak man ita manong Ben. Ne. Tabay. Ada nga man tinagorder iti chili oil. 3 cases ka no, mapan iji bambang. Bambang? One, iji Nueva Vizcaya. Nesus, naganda yun. Uwin gayam. Ay, manungay a battles jay 3 cases. Kat 76 adi. Kat adda pa'y tinagorder iti 2 cases akatrabahwak. Kan sabali pa'y dagiti nagorder iti sagten, kan 20 bottles. Pau? Sus, mayat Mayat. Itultuloy mo rin ating ko. Ay, wan manong, ipanaknak ko man kini Mayta, nga uray kasano ti panang dadadaal na iti chili oil ko, kat paado ti gumatgatang. Ay, kawun Bagan anom ngamin aya ni Mayta.
Nako na nga rod ni Dominga itay kanyak, nga oray kano itersena ni Auntie na abilen, kat kasya madlaang tinapan na imbagbaga. Anya? Ay, naglokon Mayta. Ay na, Mayta talaga. Addan tuman ti aldaw na dayjay. Hello, friendship. Nakaawag ka. Ada ka ka dito malayo ita. One friend, madam ati pa naglutok iti chili oil. Apay ka di. Umay ka dito balay ton malam. Alas 3 kas jay. Anong ganap? Birthday ni tatang ko. Isungal damot basit pagsasangwan tayo. Ah, kastaya. Wana. Umayak apag iso amalpas da iti araramidak. Awang gayam. Agala kan tuman iti chili oil. Oray saan mo nga ikarga iti bottles. Ikargam latan iti basit na container. O sige. Noted, bading. See you later. Oh, come on, Mayta. Sa anak bidot, ani Mayta ti masabat ko. Oh, Donna, si Kamit Gayam. Wan, tsak nga rod. Nagapom ngay. Napan ka man dita ter-tersena, ang nagdadaal iti tattao. Kas kanyak, di pa nang dadadaal mo kanyak, adi? Ha? Saan ka man maging didingawan ti amom? Kaya't mong samot agpinadas ta. Awan mo ti madingar aramedakan ka saan aya. Anya aya ti parikot mo iti chili oil ko. Ibagaman! Nagar-aramid ka mati istoryam. Adayang mo. Na, tas sumungbat ka pa ilaang? Ti kanain mo amapan ibagbaga iti tattao. Saan anaimas ti chili oil ko? Isu saan da agumatang kanyakon? Saan aya? Ha? Day ti man. Ay! Ipunas taman di taropa! Tapno maraman na! Gusto ko namatan na. Ay, nagsaniti mata. Day tati rombang kan ka. Saan asyak ti pagpadasam Kasaan ka nga anuan? Ay, pangasi, gusto ko man. Napgasan ti mata. Maminsan pa'y, Mayta! Maminsan pa'y! Container laang mo dayta imat mo. Awan mo nagyan na chili oil. Awan, impunas-punas ko jerupa ni Mayta. Apag isumod namin alasabat ko itay pa umayak dito eh. Oh. What? Ay, nagapgasan nga yun. Nagapgas at talaga Makapabwisit mo't kami ti ugali nan kat. Gapot agtaltal na, aboswan naman. Ay na, nagapgasan nga tirupa na dahil dyan babae. Chili oil ko naman. Husto, tapno agnakam. Saan aray tamang dadadaw iti tattao ti mapanar-aramidan? Langag ko iti karuba. At dadaulan na lang tinegosyo ni Olivia, a ginger tea. Anya? Kastaya? Husto tapno no mapunwan mo't ni Olivia, layamot ti ipunas na itirupa na. Barang isunto ti pagnakman na. Ay, una yun day taro pamayta. Nalablabaga mo taon. Naramanam lang araw ti chili oil ni Dona adina oras. Awan nga rod nana. Aging da itang kat nagapgas ti ropak. Agok ukis paikit din Ha, day tati maganab mo iti aramid mo. Salbag ka. Husto kumamutin anana. Anya, ipromise ko iti bagik ngagbalbaliw akon.
Mayta, saan nga ibagbagalaeng, nudi kat ar-aramidon. Saan nga agpatinggalaeng iti saaw, mawatam. Nana, agnakam ka nga minon. Damag ko nga uray ni Olivia, ka napamuka no imbagbaga iti tattaaw, asaan anadalos ti ginger te alako na. Ha? Nauy-oyong ni Olivia, ngam ni Dona, iso ano siyak ti sika, sardeng amo daytar aramidom. Ha? Amangan no jay tumalaya ti ipunas da di tarupaw. Si Kamanan? Pangaasim, sa anak alumaban. Awan kayak Anya? Pangaasim ko ma, kaimimbag laang tirupak a pinunasam iti chili oil. Wendo na, naimas gayam ti chili oil mo. Ibabawi kung dagiti nalpas ng imbagbagak ide. Ay, sa anak amaal-ala iti lamlam yung mayta. Sarda nga mo ti panang dadadaal mo kanyak, no di mo kahit nga ulitak man ang tinaramid ko ka. Ay saan, pangaasim ko ma. Nagnakam akon. Ikarik asaanan ang maulit pa'y. Kan aklunak nga apal ko laday jaykan ka. Iso apang nga asim ko ma. Huston. Anya? Umay talang arutan mga nito Jollibee. Ay talatamot cellphone mo. Ti as-asikaswam. Ha? Ay, Juan. Agorder ka lata iti imakan. Siyak ti makaam mo. Kitkitahag man na ti sigod nga agor-order kanyak iti chili oil. Agpanpanayon manan ngamin iti order na. Ay, sana ola talaga ako nakmanlatan. Talaga, saan na malaptan ti panaglatak ti chili oil mo Ay, Juan Uray mangurat-urat ni Mayta amang dadadaol itinagan ko. Umad adolat tamot ti Mayt nga agorder. Bayamon na dyan, Mayta. Ay, Juan aglako aklat ta. Anyaman dagiti mangmangag ko sa utit at tao. Aramatan kit di akari tapno itutuloy lata. Lakit di, awan ti tattawa mapaspasaktan. Anya lakit din ayan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.